إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أمها أخون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمي مجلس قاعدون من كيوم بدني الإمام البخاري لوافا والأدب المفرد أدب تكا أخلاقه واهكة الجماعة لوافا حديث فتة مي فتوge warakina baabuta miharu aguna menna nimma leifa miwani emme fahon hafta takuga agun men kiya fawani awatteringe haggutaka awatterina gulun hori hadis take bayan koreifawa baabu take den agun men e baabuta nimmalumuge kur nimmalumum emme fahon ade baabuga iswamani maikan bayan koramuna baaba adi ege iturum heyokanta for koddinun oti hama ekani rangalo mihunna nonkama fajiru nuba mihunna bes ihsan terumaki oi kamekkan bayan korawuna baabe ehisaba agun men miharuge mi foi nimifa mewani miedo agun men kiyani yatimunna behe gotum aisawa baabata yatimunna behe gotum al-imam al-bukhari yatimun ga adabtaka yatimun namedu adab akhlaq bahattan je gota emihun ke hakkutaka gulun hori babutake mitanga gennawa fa ebawe yatimunna ki ei bappa marwefa tibe kudin kudayruga emihun ge bappa marwefa wa tibe emihun na kudin nam kiyani yatimu kudinne gota yatimu kudinne kiyani ekudin yatimuma hamain ekudin maani wara ekani meri bayaka ehem begen kamuga bayin bahuge ilmeri midalwe arabi bahum al yatima yemikiyani anibba ilmeri bahuge ilme dekilabba gotuga ege maana ki ei mistakum alanu levi du kolle fawa bayke e maana anna gota aisawa lafzakum aisawa bahike yatimuge bi lafsaki egota bay bahuge ilmerim vidalwe yatima behe gotum kommekas yatimun nakimi bappa emi e kuda yiruga la darifulu kuda yiruga bappa marwefawa komme kujjaki e yatimu kujje e kudinnan heyokon hitma e kudinge hakkutaka e kudinnan alalumuge maikkam bayan korwegam ba babutake din al-imam al-bukhari mitanga gena wafani egotum furtama babe egotum nen samani fadlu man ya'ulu yatiman yatimaka yatimaku balahatta belheddumuge maikkam bayan korewuno baba yatimaku balahatta mihegge maikkam bayan korewuno baba yatimum belheddumuga mitanga hama annane ena belheddumuge terega wannane ena ulena tan dikkuma ena annawunu dinuma ege iturum ena rangala tarbiyatu ko belheddum mes wannane mige teriya tarbiyatu kurum mes mige teriya wannane hama ekani hakkuta ada koddinume gotun ena kaandifa bon dinuma kun nufuden hakkutan ada kurunge terega tarbiyatuge baawes yatimun nan oga terunge terega e baawes sannane emme furtama hadisaka al-imam al-bukhari mta genna fa mewani abi al-ghayth gari riwaya fa riwayat kalifan vidalwani abu huraira ge arihun riwawiye abu huraira nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun riwaya kore biye nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kore biye as-sa'i 'ala al-armilati wal masakin الساعي على الأرملة والمساكين مسكيننا هو في أنهننا نميهن هيدمي كورمغا مسك كورمغا غس أي سدامها إجمانا كيميهن هيدمي كورمغا واميها كالمجاهد في سبيل الله إفدا ميهكي أي الله جمعوغا غرام كرا مجاهد فدا ميهكي وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل أدي
duwalu roda hifa regandu damanawa dukura fada miheke ei huwafai befawa anhenunna miskinunna ehiteru gotuga gos ai sada mi mana ke mihunna ehiteru gotuga masakettake kura mihekkam gawana mammi sawaba dharmai mihaka libegen daane emammi huwafen abinne munani mitanga emihunge firing marwefawa tibe angeno mimihunna roga terumaki mimihunna alalumaki ei islam dinu gawara bodabbar wala kame esawbaki anghena kuwejji yamu enawani abadwes komes fir hinegge belumuge dashuga egotun ena emme alala mihakan hunna ena firmiha maru wataniya wumon ena libe warabbodo hitama ekay kambegen dan warabbodo nikamiti kamaka wegen dani ema ena mihiterumaki ei mi hadis wasuluga miya fada ei mujahidege sawabu ena Allah subhanahu wa taala debba kamen ei reganu namadu ko rode hifa mihege sawabu eha matiberi kamen ei efada mihunna alalumaki adi efada anhinegge darin tibejjikamuga waanama e darin waani yatimonna anhem miha ehiterumaki miha sawabu rikamaka wairuga adi ma hajatteru egen maane nage darinnan ehiterum nage darinnan alalum ehma e yakudin medani yatimunge gotuga ehma ekudinnan alalum hajatterum adi ma aulakam bodwegen waan are iboga mi huwafe mihunna mikiyani armila milafsu negifas miwani ei faqiru kam maane ki miha huwafe bumaki ei faqiru kollanne mikamen hagigat wara tanawas trangalu dirul me mihen ule mongos firmiha marumaki anhenegge nisbatun ena libe warabbodu musiba ehembegen are iboga mi lam mikiyani armila negifa miwani faqru milafsu faqiru kamakan ena badena ehme mimi fata mihunnan ehiteru maki islam diinuga warab boda bar wala kamen mi hadis wasfuluga aisabani kal mujahid fi sabilillah bariwayat tabana kal mujahidina fi sabilillah mujahidunna Allah noga qura mujahidunna debba thawaba dar an bariwayat tabana mujahidaka debba thawaba darme mi riwayat hoge baade fi sabilillah Allah hoge maguga migen ishara kureveni mifada farait tekan ehite riwayaruga Allah ge hazarton sawaba dharmayange tinjehena amaikani ena kura kurmenno ena jehena Allah ge hazratun ekamuge sawaba dharmayange den nien khalis kurumuge muhimmu kama mitanga ishara kurevegen ediye edani ema ifata farait tekan hiturumaki islam din warabada bar wala sawaba dharmaya gotun wara mativeri wegamma amal takin adin efoga migennawani babun faslun man ya'ulu yatiman lahu ena awba yatimaku belehettumuge maakkam bayan kurawegamma bab ena awba yatimaku balahatta mihegge maakkam bayan kuremono bab kurige iswe bayame dia baya baba mi babu khassa wegembe kurigadi aamko mifaru mi enayabba yatime misalaka ena anhina ko ena libifawa dariyaku libifawani kon enage firimiha marwajjakamu gawana enage darifulwani yatimaka enabba yatime hama yaiko gatimage mihun ge tereves emtimage mihegge firiyaku marwajja kudim wani yatimaka hisabun enayabba yatime kebon ena gatimage kamuge saw ema yatimakan ehiteri umuge iturun gatimage kamuge gulumuge terebes meba badegen dana ma maikamuge gotum mihun khase famati werigebe yatimunan ogater ehme ilmeren Imam al-Bukhari mitanga babu wakikurabba famiwani emihakabba yatimaku belehettumuge maikam bayan kuramunu babe ekam bayan kurmattaka mi kamuga maikkan ammu yatimaku belehettuma bure gatimage yakamuge wa yatimaku belehettumaki ei ma matiweregma kamekkan bayan kurmattaka mi babuga al-Imam al-Bukhari gennawa famiwa hadis wasfolo iswe bayan be hingejje ehem bawe gaves riwa quraba riwayat riwa quraba fa Abdullah bin Abi Bakr garihum khalifan bidawani anna Urwata bin Zubair akhbarahu khalifan khabar debbiye
أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قام قبل عائشة رضي الله عنها vidalviye qalat ja'atni imra'atun timan kamanage ariha anhena koye ma'aha ibnatani laha ena bade anhen darin ena ya eko viye fasalatni den timan kamanage arihuga ka ecchekan edune falam tajid indi illa tamratan wahidatan ehindu ka timan kamanage atuga emme kadro shemmenuwi noe فأعطيتها دنتي من كمانا إكادرو أنهين كمانا دينيمه فقسمتها دن أنهين كمانا دي كادرو دفاليا بسوا لبافا فقسمتها بين بناتيها دن دي أنهين دارنا دبي دفالي كادرو شوكه ثم قامت دي أنهين ميهكونكم إهجي فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم den nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wadi wadagate timan kalefaanage timan kamanage ariha fahaddathtuhu den timan kalefaano e wahaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kiya devime ehduga nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadith korebiye man yali min hadhihi albanati shay'an mitibi mikuda anhin darintaka oga balahatta minhaku fa ahsana ilayhinna mihun e belhettumoga hehukun e kudinnan hitafikamuga awanama kunna lahu sitran minan nar belhetton e sababaka vegendane narakaage demeduga wa hurahegge gotuga ekamalon anhinun anhina kudin beleun kamuga balafikamuga wanama ekam vegendane na ba narakaage fardaage gotuga narakain ena salame kodde fardaage gotuga ekam vegendane mi hadis bas fologa mi aisfa mi wani de anhen dare gwa mi riwayat al imam al bukhari kale fan ge sahih hoga riwa ko rabba fawairuga tafsil ko gennawa fa we ibnatani lahuma yatimatayn de anhen ko de ibnatani la ma'ha yatimatayn de yatim ko dinne ko dinnake ekudinaki ei bappa marwefa waade ekudinne de anhin kudinnaki ehma tafsilo engigen dani sahihul bukhari ga riwayatu mitanga lafde non gene fawani de anhin kudinne gwaha namamis mi babon engigen dani de yatimun kudinkan namamis mi hadis bas folo itura amo gembe esawbaki rasulullah hadis pravahani man yali min hadhil banati shay'an migen dariyaka banati shay'an migen dariyaka migen aamoegen beba ege terega himene yatimunge teretibe firihin kudin weswannane adi anhin kudin weswanna enames hadisa ga wani de anhin kudin kamuga wati kalefano ifaden hadis kurabafani ilmere bidalwani mikan hurha yatimunge maccan aamoegen dan emane ki yatimaku balahatta fikamuga wanama ekam vegendani ena narakain salame kodde sababuta hoge tereng sabaye gotugay adi mitanga anhin kodde aringe wahaka bayam efame wani emme bodan haajitter vegendani anhin darina kamuga wati mi hegge belhetton emme boda firhin dariyaka vremes boda anhin darinnan haajitter vefawale bodo kamuga ilmerin hidalwa mitanga wes bayan kurabba faibawe fa ahsana ilayhinna ekudin belumuga rangala balhatta fikamuga wana mi rangala balhittunge tere wannane huriha kame kaandinuma anna onu dinuma awlene tandekuma ege turun tarbiyatu kurum wes miga tereya wanna aden efuga imam bukhari ituru babe mitanga gennawani vidalawani babun fadlu man ya'ulu yatiman min abawayhi bappaya mamma maemba fe maru efawa yatimaku belhettum balhatta mihege maaikam bayam kurevigam baba ema mihar mei mamma wes bappa wes nei yatima kujjaku belhettum nangana wana baba mane ki kuj mihako ena libifawa dariyaku marwa iruga bappa marwa iruga faharega enage mamma horeda mamma ena ngehedere walta mamma gaati magne hos mamma ya bappa marwa kujja di ma nikamati wa
මානිකමතිමා මම්බය බප්පා මරවා කුජ්ජා යතිමක වානි දෙකුදින්ස් එකමකු මම්ම බප්පා මරවා කුජ්ජා නිකමතිකම් මා බොටවා එම එෆද කුදින්නම් ඕගාතිරවා මිහිගේ මායික්කම් බයන් කරොම් al-Imam al-Bukhari nitanga itur hadis wasfule migennawani namas ammokon aisahuri hadis babotam migota al-Imam al-Bukhari genaswa miwani kalege fanuge figu huzamanuga kuriga ilmerin fittalivwane migota ammokon hori hadis ma yatimun nan ammokon hori hadis hori namamas surhi tafatuwani egen dalil koddeni mi ekkan anekkamuge macca tafatu igennewani darajage gotun e liubbi be kalege arihuga em al-Imam al-Bukhari mitanga miwahaka gennawa fawani mi hadis bas fulo riwa kuraba fawani mikam bayan kurefa wa hadis bas fulo riwa kuraba fawani Sa'id garihon Sa'id binti Murrat al-Fihri kiya be anhim be kamale bidalwani an abiha ikalege fanuge bab ekamanage bappa garihon riwa kuraba bidalwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye timan kale kamanage bappa garihon riwa kuraba nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye ana وكافل اليتيم في الجنة كهاتين تمن كليغ فانا يتيمك بلحتا ميهك وني مفدين أو كهذه من هذه نوتا مفدين وني ميغوتا بدار من كليغ فانا إشارة كربيه كليغ فانوغ شهادة إنجيا أدي كليغ فانوغ مدو إنجيلين إشارة كربيه ميغوتا مي رواية Sufyan mi hadis riwa koraba rawing terege himene wa bekale Sufyan ekale gfana shakwani ekale gfana ishara kurevi medo ingi yatto nuwata bodwa ingi yatto e gota rawi mi riwayatu ga bidala fane riwayatun enge ei shahaden ingi ya medo ingilika ehnamas komme rawiye ko hadis riwa koraba iruga wara boda aiswa goter riwa kurumattaka ebekalum masake kurabba shakku vejjiyam shakku spayan kurabba miyar mitanga mana gotum badalen nannada komme ingiye bikamuga aviesves ehnames hadis tar riwa kurumuga ebekalum rakkatere member megen engeni kon ingiye ka meduga shakku viti begen e wahaka ves dikur kurabi mitanga mi hadis ka bunetum man beenu wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga qiyamet doga suwarugega yatimaku balahatta miha wani miha ves karige mane ke kalege fanuge imma aris mihunge terega vumuge fosat libene yatimun nan ehiterive yatimun nan oga teriwa mihaku timan kalege fana efada mihako qiyamet doga wani mifada inne egota hadis kurabba ishara kurabani kalege fanuge medu ingiyai shahaden ingili de ingilige de meduga magina do ma bodu duro mine nuhure egen dalil koddeni eha wes karige wani evesaliga ibbarakanu nabiy sallallahu alaihi wasallam en suwarge emme mati darajaga ei algon me bangi duaga mikiya wasilata kiyai swargege emme mati daraja ei wasila e kalege fana devvu mangedi algon me bangi ga dua kurani kalefana wasila deva ei swargege emme mati daraja evves alakan Allah subhanahu wa taala no devva namames mifada hadis da migotan ayessa mi wani mi kantattakuge maikkan mistakunna sifakod dev mattaka vesalega nabiy sallallahu alaihi wasallam eddarajaga waane kamen no bayan kod dev beenwani mige sawaba dharumaki boduwegemba sawaba dharma ekkan bayan kod dev ten efoga mi babuga adi ituru hadis basfule ikale faano gennawa fave mi hadis basfule riwayat korwa fawani hasan gar al hasan al basri vidalwani anna yatiman kana yahduru ta'am ibn umara yatim kujjakubiye ibn umar gafan ga tarikan abdullah keun genesde kujjegota keun abadus genesde migen dalil koddeni abadus kan genesde unnani yatim kujjeke ibn umar ga fadaa bi ta'amin dhat yawmin etwega ibn umar mikujjaya كيومك الدوت دينه فطلب يتيم فلم يجده افارق ابن عمر كيومك الدوت دينه دين مي يتيم كجا هودا بليرو غيبغوتا كو كجا نفنو فجاء بعدما فرغ ابن عمر mi farikkolon keum ka nimun fahun ekkala kujjam mi adeben dawat devani ibn umar keumaka
ehindu gaden kale fan furtmes beli kale fana kan geneste yatima kujja feneto yatima kujja feneto namames evagutuga e kujjaen eta ko ne etanga e kujjaen ne ehnames ka nimunu fahun aadun كان من فهم عادوني فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام دين ابن عمر كليك فانا غوالب بي كان اوما نمس كان ايرغ هريها كايچ مصطفى مهر فلم يكن عندهم فجاء بسوق دين يفوق بدال وني رابي بدال وني اتانغ بس كايچ نته اهندغا ابن عمر وඩාගතේ بسوق وعسل यार केव मुस्लिमा එහෙන් කාචිතකින් හිෆාගෙන් එකුදින්නට්ටක් එකුජ්ජාට්ටක ඒ කදුරුන් හෙදිෆාවා කදුරා සරුබි එක්කෝකෙන් අදමනු හෙදේ කෙවමකම් මෙ කියනි සෞක් එයා අදි මාමුයා ගෙන්නවියේ ඉබ්න උමර් فقال يفوق النبي دونك هذا فوالله ما غبنت دونك هذا او كان فشاش أما كان فشاشة والله ما غبنت كليغفانو نوت يكجك إشارة كرا بدالوني كليغفانو أدي محروم النوى كيومكم محروم النوى نوتا جيلو من نتيميكو يارو كان جنوني رانغلو يبر ما رانغلو كايتك كليغفانو جنبي جنوافا مي إكل يتيم كجايا ديني أدين فحسن البصري بدالوني وابن عمر والله ما غبنا ابن عمر الله غندي ابن عمر كبس گل منته معنی کی یتیم کم میها بڑو هيو کم එක්කොද්දිනි මයගේ තවාබා ධර්ම ලිපෙගෙම්බේ එම යතීමුන් නම් හේව කොම් හිතුමකි එයි මි අසරුන් අවගන් මෙ නේගෙන සහාබි බේකනම් මේකමට්ටක වි අහම්මියත් එකමට්ටක දෙව්‍ය අහම්මියත් එබේකලම් යතීමුන් නාදේතර බෙහෙට්ටි ඕගා තෙරිකම් حديث مبابك يترو حديث بس فلك جنوا فبي عبد العزيز بن ابي حازم قال روايه من كليفان بدال وني قال حدثني ابي تمن كليفان بابا كيا دبيه تمن كليفان بابا كيا دبيه قال سمعت سهل بن سعد بدال وني كنت من كليفان ادو السبيمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم එකලේගෆාන් හදීස් කුරබියේ අනා වකාෆිරුල් යතීම ෆිල් ජන්නති හාකදා තිමන් කලේගෆානා යතීමකු බලහට්ටා මීහකු සුවර්ගයේ ගාවනි මිෆදයින්නේ වකාල බිස්බිහි අස්සබ්බාබ වල් වුස්තා දෙන් යෆහුගා එකලේගෆානුගේ දෙ ඉංගිලින් ඉෂාරා කුරබියේ මෙදු ඉංගියා ෂහාද ඉංගිලින් ඉෂාරා කුරබියේ මිෆදයින්නේ වනි මානකි මිහා කාරිගේ තිමන් කලේගෆානා යතීමකු බලහට්ටා මීහකු වනි ඛියාමේ දුවහුගා එම මිගෙන් එගෙච්චකි මිකමුගේ මායික්කන් අතිමුම් බෙලහෙට්ටමකි එයි ස්වර්ගයේ මති දරජා මිහා වාසිල් කොද්දේ කමෙක්කම් අදිස් විභාගක ඊතර හදිස් පස්පලේ ඊතර අසරේ රිවා කුරබාෆාවේ අබු බක්ර බන් හෆ්ස්ගේ අරිහම් කලේ ෆාන විදාල් වනි අන්න අබ්දුල්ලා අබු හෆ්සා විදාල් වනි අබු බක්ර බන් හෆ්ස් විදාල් වනි عبد الله بن عباس كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم إكليغ فانو كيو من نوكاي إكليغ فانو كاتكتي ألمتكا إوا كاتكتي ألانجنغوليتي كاريغا يتيمكو نواغوتا ماني كانجنغوليتي تට්ටන් එලමට්ටකා එගෙන්ගුලේ සමුසලෙක්කම් ගාවෙස් උදුලියකම් ගාවෙස් කොම්මෙචස් ඒ කාන් අලංගින්ගුලේ එච්චම කියනි khawaan ඒගේ කාරීගා යතීමකුනවා ගොතකෂේ කයගේ ෆාන එවස් දෙමෙ දුහගේ වස් කෙවුමේ නුකේ ෆරිකුළු නොය ඒ සහාබි බේකලොම් යතීමුන් නම් ඕගාතරිෆා වා මින්බරෝ මීගෙන් ආගොන් මෙන්න ඒකිගෙන් දනේ ඒ කුරීගේ හදීස් වස් වලම වසෙන්ගෙන් දෙයි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු හදීස් කරවන සූර්ගේගා තිමන් කලේගේ ෆානා යතීමුන් නම් එහිතරවා මිහුන් වනේ මිෆදෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉෂාරා කරවා ඉංග්‍රීසි ඒකෙම දලීල් කොත්දෙනි මි කන් සහාබි බේකලුන් නම් එංගි ෆවාති බේකලුන් ඒ යතීමුන් නම් එහිතරේ මුතුනත යතීමුන් අවගාතන මුතුන් කෝරේ මොනහා කමෙක් කරවා කේම් බල්ලවායරුගා ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් බන් අබ්බාස් ෆද බේෆලොම් කාරිග යතීමකුන් නැති
nukakam ehma sahabi bekalum emme boda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis rasfulta amal kurweto ballawa fawani aden efoga ituru babe mitaga al-imam bukhari gennawani e kuriga ita kuriga bayan me kurun hadis ekale ifan ishara kurwi deingili ehma ilmer midalawani kame bayan kur mattaka hissi gotum fennan hore takati beedum kurmaki ei nistakon nan ekampe bayan kotten mattaka rangalu kamekkan ehme asu hagigatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge daraja ma mativeri wegemma kuriga spuna wen gota swarge emme mati daraja gani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehna mistakon nakkamage ma ekkam bayan kod de mattaka ekale gefano mifaden hadis kurawwa fani aden efoga al-imam al-bukhari ituru babe mita gennawa fani babu khairu baytun fihi yatimun yuhsinu ilayhi khairu baytun fihi yatimun emme hewegen geaki ei ege egga yatimakuwa adi e yatimaku rangala balahatta geekkan bayan kuremuna bab emme rangalo geetakuge terem emme rangalo geetaki ege egga yatimaku balahatta ge mikan nanganewuna babu mitaga gennawa famani mi kam bayan kurume goton genasawa hadis wasulo riwa kurabba famani abu hurairah ge arihum abu hurairah bidalwani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه إما هو جمع جيكي أي إما هو جمع مسلمون كترما إما هو جمع جيكي أي جيكا يتيمكو بله رهيو كتوغا بلهتا يتيمكو جيكي وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساو إليه مسلمون كتوغا كترن إما نبا جيكي أي جيكا يتيمكو gengule e yatimakan nubakon hita geke ana wa kafirul yatim fil jannati kahataini timan kalega fana yatimum balhatta mihaya qiyamid dohga wani mifadenne den faden ishara kurawai kalega fana dengeli folong ishara kurebi ema emme nubawegen wage ki gega yatimaku efa adi e yatimakan nubakon hita ge adi emme hiyo rangalobegen wage ki egega yatimaku efa e yatimakan emme heyokon hita ge mi hadis pasuluga sabe yuhsinu ilay hama ekane e yatimaku umakun non emi honnakam misaro sawaba darama libeniki e yatiman heyokon hitima eaka yatimaka heyokon hitima e emme heyowegen wa geaki emme heyowegen wa geaki ewa mi getakuge barakat terikan ituru wegende egega yatima ko horejjiya gege barakat terikan ituru wegende ema mi hadis was fulan egegen daawut egegen dani yatimun nan ehiteri umaki ei duniye gawas adi akhiratu gawas sawaba darume gotum sawaba darume eka waaka mekka duniye wi gotum balakam gawama namki ege barakat gege kantattaw barakat ituru wegenda akameke yatima ko gege gengolomaki adi akhiratuge thawaba daruma mitaga dembayan kure faniti man kalege faana ekuga wani mifadenne ihawes kariga adi emihige manzilu war macce suwarugega yatimakan ehiteri ba mihaku aden efoga al-imam al-bukhari itro babe gennawani babu kun lil yatimi kal abir rahim mitanga miyannani yatimun nadetere amal kuram bi am قواعد بدالوني كن لليتيم كالأب الرحيم يتيما اكو تبا واشي رحم كرا بابي فدن يتيم كجايا اكو غابم بيان كربنو باب امي حديث مي باب نوتمي فهم بان حديث بس فرتكم بيان بگندني يتيم كو بلهټموغا ವಾಜಿಬುಗೆಂ ವಾ ಕಂತತ್ತ ಎಮಿಹೆಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬುಗೆಂ ವಾ ಕಂತತ್ತ ei bappege mancha wajibugen wa kam ha kame bappe kujjiyam enage darinna ulena tandakka kan bondenje adi ege itorge na tarbiyatu wes kuranje ehma ifada inne wani yatima ku balahatta mi hakus ei hama enage amilla dari fada kujjike yatima kujjaki wes wajibumuga hakkuta wajibumuga
amikam bayan kurane gotum geneswa miwa asar riwa kuraba fani Abu Ishaq kalifan dal wani samitu Abdurrahman ibn Abza bidal wani kutum kalifan ado istawi me qala Daud gifano bidal wiye mi hikmet teri bastaw keterem riwa fa wa basurta men Daud gifano bidal wiye kun lil yatimi kal abir rahim yatimu miha yatimu kujja meduga washe rahum kura bappai fada rahum kura bappai fada mane ki amilla dariya muamalat kura henne e yatimu kujja muamalat kurambi kitu qur'an ga Allah taala wahi kura bafani fa amma al yatima fala taqhar adi yatimu kujja ne kametun kollash mi ayatu ke tafsir ga as-sa'idi vidal wani mi am gawaide amal kuram bigo yatimun namid wasna' bihi kama tuhibbu an yasna' bi waladika min ba'dik e kujja adetere tiba amal kurashe tiba ge darin tiba marwedi maffahuga amal kura tiba lobi kura gota mane ki darin nan hekon hitimaina marwediyama ikkala enage bappamenge wahaka dikuru kurabuni me heukamuge wahaka me dikuru quran handamwan heoduwa kodden hama ifade yatim kujjaka beswar marwadiyama yatim kudin ena matin hadan kura gahala heo oga kari me hege gotuga yatim kujja ya deterega washe ehma Daud ge faanuge baskole me annani hikumetteri bastahuge tereng kun lil yatimi kal abir rahim rahum kura bappai fade hama ikane bappai no bappange terenti mene mihunge ame darinna aniyaveri wa mihuns eno amili darina aniyaveri wa sheikh iffarige kiyadeni mi yatimunge wa membe fain adab akhlawge wa ka kiyade manti manna faharige hospital de ro botte miyako enage darifulo ain oti ekko baawe den timanna sawal ko feme mi kihine bi kamen ena bunani timanna a ruliga kurewono kamakon meena basnahati kurewono kamakon hedono gohike ema muli umorad darifulo wekendi ei enage ruliga sabun nukule de kujjaka ema rahum kura bappai fadainne waambi yatim kujja rahum kura bappai fadainne e kujja de terega wan ema me ruliya kimi wara en college em bay asartawga aisfabe ruli sifa koffawani ege feshumuga moya kameoti moya kantatteke kurave ruliga sam ege nimumuga oti hitama kurma ege nimumuga onnani hitam kurma ebay hikumetterin ruli sifa kurawani mi fada ruliya ki ege feshumuga onnani moya mihen enne na ule ruliyan nawagut moye ege nimumaki hitama ema rahum kura bappa ifadainne wam adenge fuga vidal wani wa'lam annaka kama tazra'u kadhalika tahsud dannashe tiba gowan kura fadain tiba gowan ufrane gowan kura fadain e manaki ottan inda e gowan kurmaki dando heddum dando hadda fadain e dandum mewa ufrane ege maane ki mita gowa kurumge maane ki dadu heddumuge maane ki ei akhirattaka hewa amal kurumge wa mita me annan hewa amal ta koffiya ege hewa kan libene maane ki duniya ki mi dadu gowa kura taneke akhirattaka dadu gowa kura taneke duniya ki mi tiba rangalu kantattake mitanga koffikamuga wanama ekamuga sawaba dharma tiba libene ekamu tiba mitanga gowankura ichki rangalu non ichkamuga wanama ekamuge iqaba ekamuge wizur ekamuge nubakan libene qiyamet doga mi duniyege mi bimaki mi dadu gowankura kahala tanake ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani qudusi hadis ge Allah subhanahu wa taala wahi kurawa fa ya ibadi eti man ilah galata kunne إنما هي أعمالكم محصاها لكم ثم أوفيكم إياها ميت يبامهم دنيا متيجا كوجين سوري عمل تكيمي ميت السجات من إله ومياه حساب قرآن تمن إله من حساب قرآن تبامهم وداعين جنا ميت ميهم عمل تكشي فمن وجد خيرا فليحمد الله هي كم فنجيا أميه الله حمد قراشه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
එනෝගොත ෆෙනජ්ජ මීහා එනාගේ අමිල නෆ්සම් මෙනවේ මලාමෙන් කුරාෂ එහෙම දුනියේ කී මී මස්රා දුනියේ කී මී දඬු ගෝවාන් කුරා දඬේ හේය කමේ ගෝවාන් කොෆි මීහක ඒගේ මම්ෆා එන කුරාන් නුබාකම් තත්තකොන් එනාගේ දඬු ගෝවාන් කොෆි කොම ගවානම එකමගේ නුබාකම් මෙස් එනා ලිබේනේ තින්ගේ ෆෝගා විදාල වනි දාවූද් ගිෆාන් විදාල විකමගා රිවාවෙන් අයිස වනි මා අක්බහ අල් ෆක්ර බඅද අල් ගිනා මුස්සන්දිකමගේ ෆහුගා ෆකීර්කමගේ නුබාකමයි අස්සු මිවාහකම ගෙන්නවනේ ෆහුන් ගෙන්නන් හොරි කන්තත්ත විස්නාදෙන මට්ටක මීහා මී එම්එම්ස් දන්නානකම මීහක වර මුස්සන්දි මීහකු එනාගේ ව්‍යාපාරිතක එනා කංකන් නුබෙහෙට්ටමුගේ සබුන් එනා ෆකීරු මීහක බදල වෙජ්ජා එම්එම්ස් බුනාන මීනකී මීහාද ගෙල්ලුම් බඩ මීහකේ මීනකී හාද නුබා මීහ මීනකී හාද ගෙල්ලුම් බඩ මීහකේ බස් විස්නුමෙන් හොන්න මීහෙන්න ඕනේ එම්මෙන්ගේ සිකුණ්ඩිය වන්න එගේන මුස්සන්ජකු ෆකීරු වෙජ්ජා දෙන් එනාගේ සිකුණ්ඩිගේ තික්කමෙන් එක්ක වර ආහකේකී කමේ හිංගුමගේ කාබිලියතුකම් නෙම් මීහකේ මිතාංග දාවුද් ගෆාන්ගේ බස්වල කමෙන් මා අක්බහ අල් ෆක්ර බඅද අල් ගිනා මුස්සන්දිකම ෆහුගා මුස්සන්දිකල් ලිම ෆහුගා ෆකීරුගේ නුබාකමාය ඒ හුතුරු කමාය وأكثر من ذلك මිතම් මිවාහකේ කිම්ෙන් දන්නකම මිවාහකම කියාදිනි දෙම බයම් මිකරොන් මුස්තදිකම ෆකීරු මුස්තදි වෙෆහුරි මියක ෆකීරු වෙජ්ජියා ඒ හාද නුබාකම කේ මිවාහකම වනි ෆහුන් අන්නකම ඉෂාරා කරනතු ෆහුන් අන්නකන් තත්ගින මිහුන් විස්නා وأكثر من ذلك أدي أفرم ما أبودكم كي وأقبح من ذلك أدي أفرم ما هتركم بودكم كي أي الضلالة بعد الهدى هداية اللي بمفهوجا مغفرة دينديو هداية اللي بمفهوجا مغفرة دينديو مثالك ميه كوريجا اسمه فدا مسنجك فقير وجهه من مسكيان هنا كي كوريجا ولا مسنج ميه එකම මීහුන් සිකුණේ කන්නවන්න රංගලු තෙදුමකෙක්ගේ හොරි මීහක කුල්ලියක මගුෆරේ දිගෙන් දියාම මා බොඩෙච්ච මීහුන් හිත කන්නාරා මා බොඩෙච්ච හිත කන්න එහෙම දෙකෙන් එවාහක විදාලමුගේ කුරික විදාලවනි මුස්සදිකන් ලිබිෆාවා මීහකු ෆකීරුමුගේ නුබාකම ඒ වරෙන් මා හුතුරුකම් බොඩකමකේ එයි රංගලෝ හිදායතුගේ මගෙන් ලිබුම ෆහුගා දෙන් මගුෆරේ දෙජ්ජේ මීහක ඒගේ නුබාකමයි وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته دين يفهم بدال وان تباغ صاحبك فأنجز وعد وجهك مغاوانا ما إكم فداش رحمت تريكا نوتا ميهك وعد وجيام وعد فداش فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة ميقوتا كنت نكفك مغاوانا ما තිබාගේ සාහිබා දෙමෙදු රහමත් තරියා දෙමෙදුගා අදාවත් තරිකමෙන් ඔෆෙදගෙන් දානේ නානේකි වාන්ත විජ්ජියාමු ඒ වවුද ෆුද්දමානේ වවුදුන ෆුද්දමකි ඒ නිස්තකුන්ගේ මෙදුගා අදාවත් තරිකම් ඔෆෙදේකමකේ දෙකොළවරිකම් ඔෆෙදේකමකේ වාද විජ්ජියාමු ඒ වවුද ෆුද්දමානේ වවුද ෆුද්දමකි ඒ මායිවගෙන් වාකමෙන් ඒ තිමාගේ කම්ගේ ගුණන්තක රහමෙත්තරිකම්ගේ ගුණන්තක එක පණකම වන ලෝබී තුරුවගෙන් දාකම මී ගෙල්ලිගෙන් දාකම ගාවානම වවුදා ඛිලාෆ්වාකම ගාවානම ගුණන්ත කෙඩගෙන් දා එකුවරිකම වේ ගුණන්කම ගායිතිමාකම වවුද තක රක්කාතරමකේ මී ගුණන්ත වරවද කොත්තේකමකේ එෆ් විදාල ෆෙමනි අදාවත්තරිකම උපදේකමකේ ඒ මේ වවුත්තක රක්කාතරනෝ دين ينفع بدالواني وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك أدي الله هزات ركاتر كمان يدش مي أنني ميهم كيبين وتعوذ بالله الله هزات ركاتر كمان يدره من صاحب إن ذكرت لم يعنك تبا كمن هدانك فدي في كم غوانا ما تبا إكمغا إهيو كمن هدانك دبا في كم غوانا ما إهيو كمغا إهي تركم دي إهي تركم نديمي هون كيبين ركعت تركم عندش إهيو كمغا واقع بنديني ما إكان كورمت كائنا إهي تركم نديمي هون كنوداكم ركعت تركم عندش وإن نسيت لم يذكرك أدي تبا كمك هدان تجكم غوانا ما හදාන තිජ්ජකම් ගාවානම හේයකම කුරුම නොතා නුබාකම දුර්වේගතම හදාන තිජ්ජකම් ගාවානම එකන් හදාන නොකොද්දේ මීහාගේ නුබාකම් රක්කාතරිකම එදේශේ එහෙමම මි
hadis wasfuluga mi mawdu'a goligen miyan natan kolaki ei yatimunge wahaka yatimaka vashi bappa fadan hadis ke emme fahatuga mi asaruge emme fahatu baga mi nani kamakan hadan kodde vejji yamu kamakan hadan kore vejji kamaka wanama ekamakan ehi terikan nude mihun rahmat teringe kairin rahmat teringe nubakam rakka terikam nge Allah gasuka duwa kulash adi tiba kamen hadanete halatuga tiba ekan hadan nokhutte rahmat teringe kibemes rakka terikam edeshe migen dalil libeni migen ingeni em majlis kura mihun naki ei wara badanje hene bay ei hama mihen magmatin hingafada komme miheki enage majlis kura mihunge gotuga hadagen nuwa e rangalo rahmat terin hodumuge muhimmukan mi asarun egegen nane Hasan al-Basri ge baskole ge aisave laysa lil mu'min an yamshi ma'a man sha mu'minu mihaki ei ena beenun ha mihka ekkon hingafada hinga ule mihen none beenun ha mihun na ekko fenna ha mihka ekko ule mihen none adi salafu salih ge baskole ge aisave min fiqhi ar-rajuli ma'kuluhu wa mashrabuhu wa mushatuhu mu'minu alage figuhu verikamuge terenne wani ena keumuge kuringe ka ichika detere visnums ena ichche bonamai bo ichika detere visnums adi ena hingakam gawanama hingafa dadima detere visnamias ema rahmat terin rangalo rahmat teriyak vejjiyamu ena kamen hadan koddifiya ena ekantattake kuruma e heu kamek wahake ena dikur korabba koffikamu gawanama ekan kuruman ena barlibe gota kantattan ena bahattane e no mejjiyamu ekahala mihunge no baakam ekan gota nokura kam gawana me ekahala mihunge no baakam rakkatere kam edesha Allah gasuga duwa kurash adi tiba kamen hadane tegen kame netima kibem fushun nattalagen kame dahe duga ekam hadan nokodde miha ekahar no ba ekahala mihun kibem mes rakkatere kama edesha ema mi babuga adis ituru hadis wasfulata eba huri yatimun nabehe gotun aisawa inshallah dengan majlihega ibata argumen itura kiyamandani doa ki Allah subhanahu wa ta'ala mi adabutakum alamenna dunia adi akhiratu gas manfa kurum mi he adabutakum zinat rifawa baikamuga alevum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh